काय बसती चला 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 करुणे करुणे आइछे बुलिया फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपन स्वागत आज आम आसीचु करुणे आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपन देखैबु चलतु जीवा देखा आम अलरेडी पलि आसला करुणे की ये आम नाली आंब चलू जा उपरको आम जा तो भोजी आयोजन चलती पहाड़ उपरको जाऊँ माँ बरुणे करुणे दी जन अच्छा आम पहाड़ उपरको चल फटा नहीं कि आसु आपण मन मु कहली आनिया भाई हेले खाइले समस्ते अरे आइली मु खाइले समस्ते मु किन गोटे खाइएको नै कौन किनिलु फटा हम बहुत जा कर जा चलो धोइलो बाड़ी चलो ये बोपा को बाड़ी चलो ओलिया देला बटे मु तो बोपा ते है ए दीपक से मुंडे बाबा से खाउ जो आज करू नहीं देखी माँ बरुणे करुणे दी भौणी अच्छा चलतु ऊपर गले व्यू देखे बुआ बुआ करुणे करुणे आइछे बुलिया आउडी भोजी चलछि तळे भोजी चलछि आमे आइछे उपरु चलम जिया सीताकुंड देखिया बुलिबा बुली आसीबा माँ बरुणे भोग पिठा खीरी मिले मालूम है ना नहीं बाल्यों विवाह प्रोग्राम मैरिज मतलब छोटा बच्चा है ना जो मैरिज कर रहे आमा ये बहुत होती है ऐसे खाली आई गलो ना रेडी यार कौन जानो सूचना दि जाए दयाकरी पहाड़ ऊपर को चढ़ू नहीं सतर्क रुहतु सुरक्षा जाऊँ मोर इच्छा अच्छे ना इच्छा नहीं अच्छी दी चलो आमे जीवु अपन इच्छा अपन चलो चलो रेडी चलो बहु चलो ओह ताले आई तो मते लाज लागुची मु चढ़ी पारुनी बे पहिला पहिला तो मन लागो बाबा को पळैले पछु गलानी कने अनेलु
କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଚଳି ହେଉନି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ପଛରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଦେଖିବି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଦିଟା ଛୁଆ ଧରିଛି ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ ସେ ଦିଟା ଛୁଆ ଧରିକି ଏକାଥରେ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମଉସା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ଯିବନି ବ୍ଲଗର ରିଲ୍ କରିବାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇ ରିଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଇଏ ଆଇଲା ରେଷ୍ଟ ନେଲା ଚାଲତ କରନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନାଗିନ ଡାନ୍ସ ହଉଛି ଉପରେ ଚାଲ ପୁଅ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବା ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି କଥା କହୁନି ଲାଗୁଛି ହଲୁଛି କାନେ ଖାଲି ହଲୁଛି ଖାଲି ହଲୁଛ ଦି ଜଣ ଯାକ ବୁଆ ଆଗରେ ବାହୁବଳୀ ମଉସା ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଆମେ ଆଗରେ ଯିବେ ତମେ ପଛରେ ରହିବୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ରୋଡ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ମତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଭାଇନା ସୀତାକୁଣ୍ଡକୁ ବାଟ କୋଉଠି ଭାଇନା କୋଉ ପଟେ ଏଇପଟେ ପଟା ଭାଇନା କହିଲେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଏଇପଟେ ଭାଇ ଉପରେ କଣ ଦେଖିଲ ବେକାର ପିଲାଟାରେ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲ ତମେ ବଡ ନା ଛୋଟ କେତେଟା ଆଉଟ ହବ ମଉଜା ଉଠି ପଡ ଚାଲ ମଉସାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ କଣ ହେଲାଣି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଗୋଡ଼ ହାତ କଣ ହେଲାଣି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ସବୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଲାଇନରେ ରୁହରେ ପଥର ଦେଖ ବାଗେଇକି ନ ଗଲେ ମେଡିକାଲ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସିଧା ଇଏ ଚଢିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପାହାଡ଼ ଚଢିବାର କିଛି ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଇଡ୍ ଯାକ ଖାଲି ଗଛ ଡାଳ କଣ୍ଟା ବେତ ଗଛ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ
আরে মৌসা কইলে মৌসা পছরে জয় শ্রীরাম এই মৌসা কাଇଁ বইଛ কাই বইছেনি চাল 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 কি প্রକାର ରୋଡ ରେ ବାବା ଗୋଡ ଯଦି ମୋଡି ହେଇଯିବ ଗଲା ସରିଗଲା କଥା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆଉ 20 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ସବୁ ପଥର ପଥର ଅଛି ଭାଗିକି ଯିବେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା তো দেখি এটা আমাকে ধীরে ধীরে ଯିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଗୋଡ ଟିକେ ଏପଟ ପଛ ପଡିବ ମାନେ ସେ ତଳକୁ ହଁ ହଁ ତଳକୁ ଚାଲ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗି ଗିଆ କୋଇଲା ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ନହେଲେ ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ତମେ ପଡ ପଛେ ମୋ ପୁଅକୁ ପକାନି আরে দেখি সীতাকুণ্ড ଦେଖିଲ আরে সীতাকুণ্ড ଦେଖିଲ হ্যাঁ আনু পিন্দবা আল্লে ভাই তো সীতাকুণ্ড কমিং সীতাকুণ্ড কেমতি লাগুଛି এই গরিশ ভাষা পৌঁছ আস আস আই ব্যাংক করে আস ଆମେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଉସା ଆମର ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେଣି এ রাই নিও হ্যাঁ ইয়া আর পাদুকো পাদুকো আই ব্যাংক ଟିକେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତେଣୁ କରି ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଲେଣି ଏଠି এ ও মাছি বাবা ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ হলা লাজা সব নাই মা মু মরে আইছে পিছে ସବୁ ହାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ঘরে পোখরি রে মি রাস্তা করতে পানি ঢালি দেই দাদা মৌসা এদিকে আসো ମୁଁ ଆଇଲି ପରା ଭାଉଜ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାନ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ବାବା କୁଆ ଯିବୁ ଆଜି ଗଲେ ରାତିରେ ମଜା ଲାଗିବ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ରାଗ ଚଳା ইয়াডাস ভাই নকি ইয়াডাস চଣା মছলা মৌসা କୁଆଡେ ଗଲ ମଉସା ଏଠିକି ଆସିବ ଏତେ ହାଇଟରେ ପାଣିକୁ ପାଇଲା ପ୍ରବଳ ପାଣି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାର ଅଛନ୍ତି হ্যাঁ ବେଙ୍ଗରା প্রবল দিন ପାଣି କେହି ଏଠି ଶୁଖୁନି পানি শুকুন তো পানি তো ভিতরে আড়া এনে না নি କେତେ ବାଟ ଥିବ ଏଇଆ না ভিতরে পশি হবো ଆଉ ସୀତା ଏଠି କେମିତି ଗାଧେଇ ଆସିଲେ ମଉସା ସୀତା କେମିତି ଏଠି ଗାଧେଇ ଆସନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ଥିଲା କି ହଁ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଡେଇ ଡେଇକା ତୁ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ଶିଲଂ এ সিয়ে দেখলে ওরা সীতা বাজাইছে ଜଷ୍ଟ ରାମେଶ୍ୱରମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆପଣ ନେଇଗଲେ ये रावण এইঠু নেই যাইছিলে ରାମେଶ୍ୱରମଠୁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ତ ସେଇଠୁ ସମୁଦ୍ର ପଇଲା ରାମେଶ୍ୱରମଠୁ ହଉଛି ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ସେଠୁ ଇଏ ବାନ୍ଧିଲେ ନା ହନୁମାନ କିଏ ହନୁମାନ ସେଇଠୁ ପୂଜା କରିକି ରାମେଶ୍ୱରମଠୁ ଯୋଉ ଶିବ ଏ ଗୋଟେ ବହି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା হবে ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିତ୍ରରେ ବହି ଲେଖା হবে ଫିଲ୍ମ হবে ରାମେଶ୍ୱରମ ଯୋଉ ସିଏ କଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନା ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିନ ମଉସା କହେ ମଉସା କୁହ ପୂଜା କରିକି ଗଲେ ସୀତା କେମିତି ଏଠି ଗାଧେଇ ଯାଉଥିଲେ ମଉସା ସୀତା ଗାଧଉଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ କିଏ କହିଦେଇ ସୀତା କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ସୀତା କୁଣ୍ଡ ମଉସା ଗୋଟେ ଶୁଣ
এই ছোট ছাগল দিয়ে ছোট আশা করো রইতা টিকে রুয়া টিকে গোটে মিনিট গোটে মিনিট ও এইটা খাইবি মামা হ্যান্ডশক করো হ্যান্ডশক টিকে রুয়া যা হাতে খা হ্যাঁ এই যে পড়ে ধরো রুয়া টিকে রইতা টিকে Salla. Kau mau siapa kan? Dah, saya jadi.